Aircraft and military equipment. Namatan. According to Muhibi, Iranian strike, destroy or damage numerous US military aircraft and aerial asset including. Kaya man na niya na Peter wag yung si Muhabi. Yung atigyan na kaya pang-strike ay. Udi na kaya pamumba yami. True strike. Sisagyang kaya mga US military na so mga numerous. Kaya man na niya na nangunguna, mga number one. Mga PPI, mga ayaman na niya na mga US military aircraft. Why? Nagusto mga aerial asset. Ayaman na niya na mga aerial asset iran. Dataro ayaman na niya na mga tower iran ay pag-monitor iran sisagyang adiga tidawa through sa ayaman na niya na intelligence. 11 fighter jet and helicopters. Allahu Akbar. Palakpakan. Sa polo atigyan, Aguisa. Ayaman na niya na helicopter jet. Udi na yaman na niya na aircraft. Ayaman na niya na helicopter. Amya binaseran, miyaw lugiran. Allahu Akbar. 17 reconnaissance and operational drones. Nagusapulo agu pito. Ayaman na niya na reconnaissance drone. Diyan nga na reconnaissance drone niran. Naginan sumiya makalala drone. Mala di sutra ka drone. Reconnaissance. Ayaman na niya naginan sudiran di pagkalayog niran si ko piti barangan na darpa. Nababaloy niran na spy. Agi nga na reconnaissance and operational drone. Ginan so one way ticket mambu drone. Nasa pulo ko nagupito 8 aerial refueling tankers. Ayaman na niyan na 8 timan aerial refueling tankers. Giya dia kan diteroon na aeroplano adi imanubil sa poro. Bedi ko ni man tuwagi nga mga aeroplano Amerika adi siran tepad. Ayaman na niyan na ad na aeroplano ira na disiran di tude na di siran tubilan na nagyang uto apadian pagulog niya no nang utahus na yamanan yan na pagkatubilan niya nagyang uto datarya na plane. Yes, so 5 timan na piyakang betwairan si sa kuan yamanan yan na Saudi oy nakatati na 8 timan na tigi na aerial refueling tankers. Allahu Akbar. 4 heavy military helicopters. Anamatan. Pati man ko na yaman na niyan na mga heavy military helicopters. Giyeso yaman na niyan na mga Black Hawk down. Why? Na 8 timan ko na pati man. 1 F-15 fighter jet inside Hardin aircraft shelter. Sa timang ko na yaman na niya na F-15 fighters. Yaman na niya nagyang F-15 fighters. Saging Amerika nagyeso. Dataro yaman na niya na sudi ko na. Katawan niyo nagyang F-15. Pikumbu-kumbu sa history Amerika. History nagyang F-15. So did na miya ka batalon. Did na miya ka ulugun in history. Agyang kayang bualisaya. Only Iran. Gibu ay Iran. Kami akaulog sira nun. Isa ko miyaw na katidawa. Nagukatay kami akaulog sira nun manimanto. Allahu Akbar. Masakaw explain. Kabar sa basa na. Pumatetanwari si sagyang kaya piti barangan na mga kabaran o di na mga international news. Iptugalin tano sa basa min ranaw si iko kapkuguga tanoron. Why? So bago pa kasold. Aray mga pagarya na pangser niya nagyang live para magantan no makapun. Why? Uban yung kalipati so mga darpayo o komentan niyo anda kanu sana rin makagaganat. Tanto matanggawari man to si sagyang kaya Marawi City sabab si sagyang kaya inipon kagya ko mga alas dus sa kagabi na taman imantud ni malunian ka kiada. Why? Imantud ni malunian kaya tiid. Wina na ba totally at titaid ka duman na shower. Shout out kay Frank Balindong Maruhum. Again so kapapantagan na board member si Sagyang Asikan District Lanao del Sur. Kaya mamonitor katan. Gusto mga board member kwan. Miyang ako kumusta no.
Penalamat siran sa kaya nga dira ni kapakapamakinig sa kabar. Shoutout terkanusan sa provincial capital and congratulations sa giyang kaya miyay po sa araw ng probinsya. Nearly all U.S. infrastructure, Iraq Erbil has been destroyed Iranian army. Peter ko nagyang kaya Iran. Shoutout Frank Balmar. Mata nakakambuka mga board member nagya po nga kabugan ako sa Hindi pa nga kabugan ako sa kabugan ako nga sa pera na starpan at angad na kay Frank. Dako nga dumbagi sa pera ka. Dari bata ka di nga bugan sa pera ka. Shoutout Trakasan Board. Panita may piya ka gusto pamilya ka. Si Director. Director Happy Haps. Panita ko ala ako. Ano kay purudang Trakasan Board Director. So ko ano. CB kan. Ano to CB? Ito na ini. Resume kan. Ay mapia na, so kuha na, so da ka report sa opisina, nagiti mapia galabok. Nearly all U.S. infrastructure, Iraq Erbil has been destroyed Iranian army. Ay man yan na may takkumbu. Ay man yan na ada mabinasa. Ha? Ay man yan na nearly all U.S. infrastructure in Iraq Erbil has been destroyed Iranian army. May takkumbu ada kabina sa langon agyang kaya manan yan na mga infrastructure agyang kaya mga American soldiers isagyang kana air bisiran udi na military bisiran isagyang kaya Iraq. IRG released detailed assessment of US military losses during Operation Nasr 2. Gyang kaya military agyang kaya Iran na katiya dinitalya duran. Udi na ini toladiran, udi na renibiliran, agyang kay ko na miya binasa. Ayaman na niya na assessment Iran, miya binasa si sagyang kaya mga military, US military base, si sagyang kaya pitibarangan adar pa. Shout out San Sister City, Yemen Balindong, Amanudin. Mata na nga na insa na kanakakuan. Kararangitan ako niya nga, kay ko nakakuan. Kuminta na kan si Duterte. Sambida. Ano to si Sambida? Are bayaw. Pero nga kay Mrs. ka, di ko niyang kirarangit eh. RJ Vloggers, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Makaguguwa po ka man, idol. Shout out Trakasan na from Davao City. Jamil O. Malawi from Cotabato City. Israel strike kills North Gaza police chief as attack continue across strip. Ama na diyan nagyang mambu Israel na disiran dudukutan sa diran di kapamumba isagyang kaya Gaza. Peter Iran na ama na niyan na adeng ko na matay sagyang kaya pamumba Iran sa bagu sa northern Gaza. Ansarullah target Aramco site in retaliation for Saudi attack on Hudaydah. Nakatimang bugyang Ansarullah. Ay man yan na tenimbak yan kon. Giyang ako na Ansarullah na tenimbak yan nagyang kaya Aramco site. Ginan sumala ang mga imbakan sa gasolina o di na refinery. Gasolina gyang kaya manan yan na Amerika na katiya piyaki ilairan. Agyang amala tanto kapketotong agya Aramco. At tinimbak agyang kaya manan yan Ansarullah. Udi nagyang ay Yemen. Niya balita tano kagay agyang kaya mga warning iran ang mga tanto ang mga ay manan yan na sharp udi na mga dadawi sa tanto. Warning iran si sagyang kaya Saudi Arabia sa pitiro Iran. Udi targ agyang kaya Saudi na panimbak niya nagyang na mga key infrastructure and businesses si sagyang kaya Saudi Arabia nakatiya inito man Iran. Shout out sa 141 live views. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gayp man so khabar sa Basa Maranao. Pematian tanu si sagyang apiti barangan na khabaran
Makapupon sa mga international news. Apki tugalintano sa basa Mindanao si ko. Taman, nakapkagagatano ron. Sudah so, rin makashare na share niya nagyang kaya live. Katayin siya lang na punan tano din. Agyang kabar kami akan lampas tano si ko minimum requirements. Adi tano di pangilan. Banyo kalipati kuminta ni wari wanda kanwa darpa. At least napkatoko naging mga bangsa niyo. Ay manan yan na madakla di mo tayo sa agyang live. IRG, udi nagyang kaya Iran Revolutionary Guard Corp released detailed assessment of US military losses during Operation Nasr 2. Peter wagyang kaya Iran military. Ayamanan yan adno to apya ka liunde. Pia ka liunde Iran na detailed. Udi na mga detailed. Ayamanan yan nagyong ta piti berangan. Assessment Iran udi na kaila Iran. Sisagyang kaya losses udi na mga bibinasa. Kaya taba na, sisagyang kaya manan yan na Amerika, sagyang kaya ini ngaranan sa Nasr 2. Gaya kaya Nasr 2, nag-i-titleiran. Siko diran di ka panimba ka, sisagyang kaya, udi nakapsoperan sisagyang Amerika. Iran Islamic Revolutionary Guard on Saturday released comprehensive assessment of damage inflicted on US military forces during 15 days of retaliation strike carried out under Operation Nasr 2. Ay manan yan, nagyang kaya Revolutionary Guard. Na kagay asabto napya ka liunde Iran sa publiko agyang assessment Iran amya nga bibinesa sisagyang kaya US military forces sagyang kaya ika-10 agulima retaliation udi nakapsuoperan si sagyang kaya manan yan na Amerika under Operation Nasr 2. Speaking to Tasnim News Agency, IRG spokesperson Brigadier General Hussein Mohibi said the operation target American military bases across the region that Iran says were used to launch attack against in the country. Peter wagyang nga si jagyang kaya piti barangan na niya miyada nga internet tanop man. Patrick, internet Patrick. Si natigyan si jagyang across udi na kadende natigyan nagyang kaya ay manan yan na mga darpa udi na mga states si jagyang kay region udi na Middle East. Peter panagyang kaya Iran says were used to launch attack against the country. Aircraft and military equipment. Namatan. According to Mohibi, Iranian strike, destroy or damage numerous US military aircraft and aerial asset including. Kaya manan yan na Peter wagyang si Mohabi. Gangatigyan na kaya pang-strike ay. Udi na kaya pamumbay yami. True strike. Sisagyang kaya mga US military na so mga numerous. Ayamanan yan na nangunguna. Mga number 1. Mga PPI, mga ayamanan yan na mga US military aircraft. Why? Nagusto mga aerial asset. Ayamanan yan ang utang mga aerial asset iran. Dataro ayamanan yan na mga tower iran. Ay pag-monitor iran sisagyang adika tidawa. True sa ayamanan yan na ayamanan yan na intelligence. 11 fighter jet and helicopters. Allahu Akbar. Palakpakan. Sa polo atigyan, Aguisa. Ayamanan yan na helicopter jet. Udi na yaman yan na aircraft. Ayamanan yan na helicopter. Amya binaseran, miyaw lugiran. Allahu Akbar. 17 reconnaissance and operational drones. Nagusapolo pito, ayamanan yan na reconnaissance drone. Diyan nga na reconnaissance drone niran. Naginan sumiya makalala drone. Mala di sutra ka drone. Reconnaissance. Ayamanan yan naginan sudiran di pakalayog niran si ko piti barangan na darpa. Nababaloy niran na spy. Agi nga na reconnaissance and operational drone. Ginan so one-way ticket kuan drone. Nasa pulo ko nagupito. 8 aerial refueling tankers. Ayamanan yan na 8 teman aerial refueling tankers. Giyaso di akan ditiroon na aeroplano adi imanubil sa poro. Bidi ko ni man tuwagi nga mga aeroplano Amerika adi siran tupad. Ayamanan yan na ad na aeroplano ira na di siran di tude
na yaman niya di siran tubilan niya nagyang uta pa diyan pagulog niya no ng utahus na yaman niya na pagkatubilan niya nagyang uta datarya na plane. Yes, so lima teman na piyakang betwairan si sa kuan yaman na niyan na Saudi. Why? Nakatatigin na walo teman na tigin na aerial refueling tankers. Allahu Akbar. 4 heavy military helicopters. Anamatan. Pati man ko na yaman na niyan na mga heavy military helicopters. Giso yaman na niyan na mga Black Hawk down. Why? Na walo timang ko na pati man. 1 F-15 fighter jet inside Hardin aircraft shelter. Sa timang ko na yaman na niya na F-15 fighters. Yaman na niya nagyang F-15 fighters aging Amerika nagyeso dataro yaman na niya na sudi ko na. Katawan niyo aging F-15. Pikumbu-kumbu sa history Amerika. History aging F-15. Shoutout terkasa nari Abu Muhammad Husin Amanuddin Sokre. Na paninta may piyasa sa Manila ri Sokre. Jenny Valdez marhum. Namatan si Jenny siya. Shoutout terkasa Jenny paninta may piyaka no sa. Ando to tama na ri kuan Sokre. Ay man niya na F-15 fighters. Ginan so did na miya ka batalon. Did na miya ka ulugon in history. Agyang kaya kayang bualisaya. Only Iran. Gibu ay Iran. Kami ka ulog sira nun. Isa ko miyaw na katidawa. Nagukatay kami ka ulog sira nung manimanto. Allahu Akbar. So ginan ni mal amaratabat. Agyang kaya ko nga. Agyang pa nakasukuban. Agyang kaya mga F-15 Iran. Ad na F-35. So, miya nga uluga Iran na F-35, F-15. So, F-15 na in-upgrade na F-35. 1 P-8 Poseidon Maritime Patriotic Aircraft. Sa timanagyan kaya Poseidon na ginabarkwa amiyak kalala ini giibabalo ni ran na ayaman niyan na dirandi panimbak. Sa tema na Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Kana ba ini barko? Ka helicopter tunay ni giso mga aircraft na. Ay man niya nagiso pa kakikibir ni ransan sa karagatan. Ay man niya na diransan di pa ka patrolan na miyaulugiran ko naging sa tema nun. 1 C-17 Globemaster. 1 C-17 Globemaster Military Transport Aircraft. Sa timang ko na yaman niya na aircraft, agi sumiyak kalala aircraft. Adi meruran sa yaman niya na mga tangke. Maluni man kerangan. Napururan sa tangke ang akuan. Kala agi nga aircraft. Why? Sa timang ko na miyaw lugiran nun. Why? So di military transport aircraft. Why? So kailay tanong sa TV, amiyak kalala di gusud sa tao. At the same time na pagka na sa tangke. Gina niya man na kala agi nga aircraft na ukabagrian. Na sa timang ko na miyaw lugo na kaya Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.